hari ebitabo buri kimwe cyo muntu orakozire kiriyo nikihandikwa. Hello. Tugambira amazina gawe n'iwatirira. Hello. Nana abagizire topic yo bukama ke kutandika sitani neyizira network yazi cyankaranya zone. Konka mwe bari kutera kandi no basa kugarukotere standi Hello. Ikirangira kujuja. Hello. Tukuhurire. Ikirangira kujuja. Aho umuntu akigera akakora bizinesi Wanji? Alina akabana ashaya mpura kwimuka karukuka. Asogwe. Kama namutaka. Webare munonga n'ikibuzo kirungi. Webare madamu ekibuzo cyawe n'ikirungi munonga hati umurumako eshura yo kubanza omushorongo gwi 15 esa kagambira omushorongo gwe akariyo hagambirwa abafarisayo babajanga umwetise mwikirize enjiri. So okwetisa nikimanyisa ki kikumanyisa kwetisa bibi ati nko ku madamu agamba umuntu yanwe nakore bibi arihe kikuretera abantu itwa abantu korebe harihe omuzire webi byona kandi omuzire ogwe mbagweto bugomi mbwenu mako mu 15 najya mwetise mwikirize enjiri okwetisa nikimanyisa umurujungu repent kandi ekigambo cyenyine repent kikumanyisa think teka then rethink hindura teka yawe mbwenu omuntu yaza kujunwa kugira ngo ekikureta omuntu yaza mwiguru niki no muntu oyetisize akahindura teka ye yamanya ngunyo ndi omusisitinya mujuni kandi ebinkora byona tibiri ntwara mwiguru ekikuri ntwara n'eki Yesu yankorire hata omuntu akiheza kuhindura teka akamangu takubasa kwejuna kandi n'omusisi hata amasiko ge yagateko muri Yesu wenka mbwenu Choko mshorongo Mark 1:15 repent and believe the gospel mwetise mwikirize enjiri mbwenu Yesu yanagambira abafarisayo na Yohana ko yanagamba binji bakanga kwetisa mbwenu bakanga kuhindura teka yabo no yabagirire ngo oshikirire ngo muntu uhurire tayetenga mushaho kore ko rwire Yesu yagaraka abajanga bamwe baryatanga abantu nkabo mbukama bwarahanga abasinzi abashuma abashambani binji baryatanga abanyadini binjo mwigura bwenji bari mbarebe already n'abarungi tabakwetenga kwikiriza Yesu ngweno kandi bo bari kuba kurenjiri bajangu kandi yo musisi birgandi yo nizo mugehena ndiyo musisi mbwenu namanya ngo Yesu niwe kubasa kunjuna amwikiriza hata habaho change of direction, change of belief, change of thinking hata masiko mutagato muri Yesu dani Yesu ahindura emitwarize ye atandika kuhindura direction yo muntogo muntu atandika kutura amagara orebo bire nasinda hata amarwanduga mununchira atakwenda kurubatayo konka twagaruka mu kitabo cyo kushururwa kiri connected n'ekibuzo madamo waheruka kutere kiwabuza hariho ebitabo hariho na n'ekitabo haza hati abaryo mu bitabo buri umwe bituriyo tukora biriyo mhandikwa mu bitabo buri kimwe kiriyo nichandikwa ebirungi ebibi konka mwashoma omushorongo gwi 12 okushururwa 20 nareba abafu abakuru n'abato bemeriro mishoge kitebe cyo bukama ebitabo byashururwa ateje man bajeta the great white throne buri yomari yayemerera omishogara hanga okukiberwa rubanje nani worko ukwakwasa ko ryo ko kugira ngo Yesu tinde mwikiriza tinkwenda no kumenya buri yomari yayemerera omishogizo be ebitabo byashururwa ebitabo biha ebihandikiro umwe bikorwa buri yomwe byakozire birungi nebibinka henka yamba abantu narebere fuzi nefakazi naburenjiri nakore byo kutangaza natambura naza cyacu nagora katebe nakatomkerezia ebyo byona ebirungi kandi na nebibi hati muhurre nekitabe kindi cyashururwa nicyo kitabo cy'amagara twaza gwi 15 abo bwire kandi omuntu weno wizina rye ryabire ritandikirwe mu kitabo cy'amagara yanago munyanja y'umuru ngwenu omuntu ori mu kitabo cy'amagara noha no muntu yikirize ngo Yesu niwe mujuni w'amagara ge
weso kuba mujuru magara genshi manisa Yesu akafere bibye ya musharaba yashashura rubanja rurwona past present future kandi ayasigire cyonke Yesu yakozire mu Yesu akasheshesha gama ya musharaba okumuyahoro banja ubwo nuwo muntu ari kuza mu kitabo cy'amagara kandi abaryo mu bitabo nibari yabandi bona abakureba ngo bashyikirire mbesige birungi byabo already mbareba tabakwetenga Yesu yabakori already atu waboshyikirire none yatengo mujeni hati araba abashyikirire yonke umuntu murungi inomba nintambara navuga no mushija tatanga kugambe byenjiri nambya ngo kano mango ryo musisebo ngurinda ho kaje washanga ndyanyemerire nyine ko niyanje ndisizente zanje washanga ninkora kibiki mango sebo ryo musisi munyora washanga wande musisi muringo ki hati ogo muntu ashikirira mu muringo gwe nayereba ngashikirire no muntu murungi hatabo no baryo mbitabo biriya konka bona bari abakwata menshobi akwa wakuzo mwiguro ine kubo no kushikira okuriga nazindi kandi wagendera kushikira kwa wisaya negamba omurisaya nkaga nino gwa mukaga ngebyo kushikira bitu ninke bisimura bisiskire eyo byo kweta birungi tibirungi ebyo yesigire birumaka mogo wo yesigire birungi byo gukora rangana kwata menshobi tihari ikiriro museji kandi no mwiguru tariyo kureka bayogiro mushagama ya Yesu omujuni witu koko mushagama wikirize shagama ya Yesu kushikira kwa Yesu ojiro kushikira kwe okutari kwawe kandi kurabero muri Yesu akuto mu kitabo cy'amagara ahabwe kiyakozire mbwenu then hati utandika gukora birunjo muruwe aho kuba ino moyo rukwera kugemesereza gukora byakunda kandi hati ugira amagara gatabaho then uko kumwahuro bituma bweri izoba Yesu yije mu government ye nategeka ni wa kusimba bwa meya meya wambara mbwenu meya wambara tinku ari no mwami kachebeza bwenu mwami kachebeza ho tinku mawa wikirize Yesu mu government ya Yesu nayo wawo mwikirize nakusimbe kisanje kindi gwe namukoresa nke cyo kureberaho na nitotwe na konka ntusima hanga ahabwa Masi FM kandi radio nkezi kurebeka ngo injili ya yo kama bwarangero ne buru injili ya Yesu Kristo buzima kamba gambere kino mugisha kure bwambere hariho bwira y'uburahike kaburabiraho kandi muzagara kabibeho ushanga just nito kwijagamba ke bigamba bwo ushange no mushango gukubasa kwitsa yingasho kwata nkazaca yine byo byatankire kubayo mwe niwe okino bugabe no itaho radio ya urengiri wanga kugikiriza ishagama yawe terahangaro zitu nturiyo ntwija kugambira amazima ngo yikirize Yesu nko mujino magaraga ego amina yes ni wakushashura wo kurikiza no kufayo obwire obwa program bwatwaho nawe cyo muri cyo basibure ikibuzo cyawe cyaba kitagarukwamo ikibuzo cyawe cyaba kitagarukwamo tugareke twatagane Sunday isha nazo zimwe program no manyamazima radio no Mase FM mukama abahereze umugisha nikwe twabasibura tutyo kandi tugareke twatagane ebundi